Biasa nggak tahu kan. Kok sih nak istirahatnya apa ya? Biasa bokeng perpus. Kumpul pos ngapa sih? Baca buku lah. Oh, yang paling melo lah. Beli buku. Boleh takon lah. Kudu takon tol ngomong apa sih? Nang sikapeku. Lu jare kok yang gemblung apa? Kok narik bocah anyar kelas dewek. Sapri sih. Lah bisa kok ngerti. Ngerti sekang guru lah emang apa? Masa mau pas mangkat sekolah ora salim karo pak guru malah salim. Satu tahun durung Jawa. Ini malek lah aku ambil mata. Ya ambil mata ngomong apa sih? Gendut. Hah? Wis jelek gelut lama masalah wa. Salaman. Dolan ayo. Cause I can barely drive past the school without stopping to think of you and how we used to act the fool. But worst of all, I wish I killed